брат, салом алейкум. Алейкум салом. Соз. Аслан як зан ҳастед, лекин зиндагии шуморо ҳамон тавре карда ки мард шудед, мардона ба камол расидед. Дар кӯчаҳои зиндагӣ танҳо мардона қадам гузоштед. Касе ки шуморо бинад агарчи хеле созӣ мегӯяд. акнун ҳамин дар формулаи худованд ҳамин хел будааст ки дар қонуни худованд ҳамин хел будааст ки мисол падар модарро мо интихоб намекардаем. дар як оила, дар як хонадон намедонем падар модарамон кӣ мешавад, моро чӣ хел ба камол мерасонанд, онҳо чӣ хел муносибат мекунанд, мо ба дунё меоем ва бояд ба ҳамон тақдир тан диҳем. ман медонам ки кӯдакии шумо бисёр бо азобҳои сахт гузаштааст. то имрӯз азоб мекашед, лекин намедонам ки чӣ хел як хотирҷамъ ҳастед. ай рӯи ҳамин хотири ман ҷамъа ки мара худованд худаш нигоҳ мекунад. дилам паре ҳаст ки ман соҳиби пасар дорам. шумо ҳаракат кардед ки либоси духтарӣ пӯшед? Не. аз аввал ягон вақт то 47 солагӣ ман кӯшиш накардам. чанд касоҳо кӯшиш кардаги ҳатто модаре ки мара асара мекунад чанд боро кӯшиш кардагие ки бояд мара эра пӯшонам ки мара ҳатто гуфтагие ки та мемарӣ мардашуво дар ҳайрат мемонанд ки нар бараванд ё модар. ҳатто ҳамин зане ки ҳозир мара нигоҳ мекунад мисол ба камол мерасонад ҳамин мара ҳамин гапо гуфтагия. не ки дар дилам зарраи шубҳаи пайдо шудагӣ неста ки биё ман як бор ҳамира бисанҷам. кане як бор бисанҷам ки ҳамин моддагиш мара мезебад ё ки нариш. не ки 100% медонам ки мара и либос як сипара. худатонро нағз оромис мекунед? бале, барое ки ай либосе ҳозир гуфтам ки ман ай занда ай марда ай зан бисёр метарсам, чунки ҳамин да ҳама ҷо зан мешканад. да ҳама ҷо зан мешканад. шайтоништам фиребиштам ҳамин ай. метонам марда ба лобои роҳ задаву фиреб карда метонам, барое ки зан худаш як дурӯғ кати мешканад ё ки ягон каса ба ягон роҳ ба ягон фиреб ба ягон гап ба сар таромон мекунад. ай ана ҳамин ман метарсам. хулосаи шумо дар бораи зан барои чӣ хел? дили ман шикастагӣ. дилатонро шикастанд? ҳамин дил вақте ки кӯдак ҳозир ҳамин ман як пиёлара партом мешканам. не ки мо вақте ки хабаре пайваст кунем ҳамон пайваст мешавад. ҳамон дили одамам ҳамон хелай. ман бо мегӯям ки ин либос да ман як сипарай. ман да сипарай. не ки да дилам нестай ки рӯзе мешавад ки ман ҳамин либоси зана да танам ба дар мекунам. нест. чунки да барам хоҳишам надоред? хоҳиш надорам. барои чӣ хоҳиш надорам ки ман барам да ғарзи парвардигор ҳеҷ кал надорам. ҳеҷ кал надорам. заное ки ягон бор ороиш кардаги нест? не. ман ай кӯдаким фақат гову хара дидагиам. ва башша мебинам ки дар хонае ки ба фармони Аллоҳ он чиз савзай. мисол сафедӣ мекунам. ин мекунам. ин ҳамаш як шакай дар пеши худои худаш. вақте ки мемарӣ ба оро торо намебаранд. ҳамон ҳусне ки ай модар омадӣ бо ба ҳамон ҳусн мебаранд хокат мекунанд. агар ки бо дар насибат ҳамон хок бошад. хошатонро начиндед? не ман нағз намебинам. мӯятонро дар хурдсолиятон буридед? ана ҳамо буридагӣ бай. ҳалқаам накардагӣ? не. ягон хошатон сурух нест? суруғ аст. даврои кӯдаким кардагиам. не ки ҳамин ҳолат шудагиай. ҳамин кити рафтагиай. ҳамин кити биронда рафтагиай. ман бо мегӯям ки ин либос да ман як сипарай. ман намехоҳам ки бе хоҳиши худам маҷбури ин либос айтани ман бигирам. ман мисол дар тани занҳо духтарҳо агар либоси духтаре бинӣ хеле ҳавастон намебарад? наоборот сарм вайрон мешавад. барои чӣ? барои ки тангай да танаш. калтай остинаш. пош болуай. шумо ба ҳамин зиндагӣ одат кардед. ҳамин зиндагӣ ба худатон маъқул аст? худатонро хушбахт ҳис мекунед? бале. чунки ҳамин хелай ҳамин вақте ки дар барат нестай бе ғарзаи Аллоҳ ман хирсандам.
ами коре ки хада мекунам хурсандам чуа хурсандам медони барое ки пеши парвардигор гуноҳ ҳам барам кам мебарам. мисло шумо мехоҳед ки фарзанддор шавед? Не барое ки нест ай ҳаёт мада дилам да нест дил надорам дар нами ҳаёта пеш бурдан дил надорам. ман дар зиндагӣ мебинам шумо тамоман мардона ба камол расидед. зиндагии шуморо нобаст аз он ки аслан зан ҳастед, лекин шуморо он қадар пурқудрат, он қадар боқувват, он қадар боматонат кардааст ки бори 100 мардо 1000 мардро ҳам бардошта метавонед. ман аввалан бисёр хурсанд ҳастам ки шумо дар зиндагӣ талош кардана, меҳнати ҳалол кардана нағз мебинед. зиндагӣ бисёр мада вазбин гузаштагия барое ки ман хадам саргузашти хадам мумкин ки ай ҳар ҷош гав задандам қувват нам нараса барое ки кӯҳна шидагиян и саргузашт намехоҳам ки димбора ҳами дилам барои зиндагии хадам ботард кунам. барои чӣ? барое ки ман дар қадои кӯчаҳо дар қабристоно дар заҳбро бисёр азобо кашидагиам. ман дар дасти пиёндар беҳақ. чаро шуморо кӯча тарбия кард? чӣ сабаб шуд? барое ки падарам намехост. яъне падар гуфта шумо пиёндар дуюм падаре ки Бале. модаратон шавҳар кардан Бале. он касро дар назар доред. падари худатонро дар яд доред? ман падари худам надидам ва мехоҳам ки бибинамаш гарчи дар пиришам боша гарчи дар пириам бошам мехоҳам ки бинамаш ё авлодша ё бачаҳоша ё ягон каса ки бишносам баъд ман бугум ки соҳиб дорам. ҳозир ман боварӣ надорам ки ғарзи парвардигори худам кияй соҳиби ман. одамое пайдо шиданд ки бо биридаи нонам доданд, бо мисол ливосам доданд, ливосам пӯшонданд, ақлам ёд доданд. не ки ҳами як гапи дигае ки дар ҳами ҳаёт метарсам ки чашма камтар калон ҳӯй кунам. сахт метарсам. дар барам на ака дорам на падар, насиҳатгар кас надорам. барои чӣ шумо танҳо мондед? барои чӣ шумо дар кӯчаҳо гаштед? барои чӣ шумо дар ҳамон заҳбурҳо хоб кардед? барои чӣ ҳатто дар қабристонҳо пинҳон шудед? чӣ қадр ки худатон гуфтаистодед? барое ки ай ҳаёт тарсидам. барое ки бисёр ин ҳама падарам сабабаш чист? раҳмати пияндари ман бандагӣ кард, ӯ зери хок рафт. мумкин ки садои маро фарзандош бишнава, мумкин ки садои маро фарзандошон эҳсос кунанд ки овози ҳамо касай. баъд намехоҳам ки раҳмати пияндарам дубора дар қабраш азоб бикаша. мара бисёртар пияндар азоб дод, бисёртар мара пияндар шикаст. аз кай худатонро шинохтед? мисол ман ҳамчун як кӯдак дар давраи хонадони мо? кӯдакиён давраи чанд сола кӯдакиён будед? будам да ами тахмин 10 сола 3 сола будам да. аллакай дар дасти пияндар будед? бале он вақт дар дасти ё будем. даврои ҷанг ма гузарондагиам. даврои ҷанг да ҳама дар ҷони ширини худаш ба даст овардан бад ман хонаҳои мардум медиромдам, орда медизидам, равғанора медизидам ки мақсад фарзанди хоҳарои ман додарои ман дар ҳолат гишнаи сахт намонад. мисол мегӯед ки пияндарам маро бисёр азоб дод. чӣ хел азоб? ин чӣ мақсад кор мекард? мисол барои ин азоб медод ки намехост ки як сағираи зиёдтӣ дар дасти ё кас бошам. намехост. ман вақте ки дар дасти модар дар лӯлак омадагиам, дар ин лата омадагиам хонаи як мардак да ман вақте ки калон мешавам дар дасти модарам мешавам, модари мара ҳамин раҳмати пияндарам мебинам. мебина ҳамин модари мара гирим мешава. ҳамае ки ҳоли марде ки мара мисол дар хонааш ҷо кард раҳмати маҳамадӣ мегуфтанаш. ҳамвай вақте ки мега ки хонау дарта дар номи ҳамин кас мекунӣ, мо ҳамин зани очаи ҳамин каса мо дарта метем. модари шуморо? ана и пияндари ма модари зани хача ба 4 кӯдакаш ҳай мекуна ай ҳамо хона. вақте ки ҳай мекуна модари мара ай ин мард талаб мекуна. вақте ки и талаб мекуна ман майдаак ман каса намешинохтам. вақте ки ман хидмат чашм ҳӯй кардам, қатъ кардам, мисол раҳгардон шудам, ман ҳамин падару ҳамин модара дидам, ман дигар каса надидам. вақте ки ман синаи модар мехӯрдам, дар дарини ароба
مادر و پدرم در درون عربه میموندن با پختچینی میرفتن برف بود بارون بود حاضی قشقه میگنش همو خالی میچیندن ای کی بلند وقتی که خنکی سخت میخوره پدر و مادر همو قبار وزبین قریب 300 کیلو 200 کیلو پخته و چیره در بلوی ما بار کردیم فراموش کردم امی پدر و مادر فراموش کرده عربه را میگیرن میارن امو سر سوما در خونه میمونن در حولی و خچون میرن پیچکد علو کردن میشن وقتی که پیچکد علو میکنن کم و بیش در جون میگیرن مادر رو میگه که فرزندم ای همون میبرورن که خیلی که مو قسمت که بعد امرمون که دروز بود به یگان حالت نرسیدیم یعنی شما اون وقت زنده بودید زنده شده در تگ بودیم پخته در دستی و چند موندم بود با پیش پیچکا را بردم در تگ همون پختایی که شلک دورکو ایمو جدو کدگی نبودم بعد مرا موندنش کلان شدم وقتی که کم ترک خیلی عقل دارک شدم و مثال میفهمیدم که سیاه و سفید چیه میفهمیدم که آدم و چیه بعد پدر مرا چاپ گرفته بعد مرا چاپ گرفت همون وقتا مرا همی جمده یک خول بود همی جمده یک خول بود او فقط در لطه بستگی بود او را من خودم بریدم بسیارتر مرا پدرم برای همون خول میزد عذاب میداده چی میگفت که؟ او را ببر میگفت نیست کن نبینا میگفت ای جمدم یک تبت در پیشونیم ای جمدم بود هر دشه فرمون که داد من لیزبکتی بریدگیم ایشان بریدگیم چند لیزبکتی خوب دید؟ من داد بدم که حالی او وقتی که من نه قب میخورده در دستم مثال میتونستم یک چکه بقبم بعد بریدمش ای اوقا کووران نکنه که همه پیشونی به همه جای دهان و بینی را رسید دم کرد فقط چکو میکردم مولوانی میرفتم گوانی میرفتم سنگ سرخ میگفتم در همه توبستانی جوش همون سنگ بعد در پیشونی میبستم جوشی هوای کتی همه را تنک کردم همون را گرفتم بگم که هواروش کردم عذابای سخت به حد زندگی های وزبی ندیدم این از شما گفتم من نمیخوام که نه دوستم ای وزبینی را بینه و نه دشمنم وقتی روزه دار بودم من مولوانی میکردم گوانی میرفتم من در دهانم روزه ماه مریم بود این ماه رمضان که میگرفتم سواش در ماه مریم که بود ویره همون یک دونه گندم کتی یا یک دونه جو کتی 3 شب و 3 روز میگرفتی با یک دونه جو یا گندم نکن نه شو میخری نه روز با یک اوی ده میگشتی من قریب 2 سال خالی گرفتگی بودم من مایداک بودم میگرفتم روزا را من این وقت ماه مریم 3 شبش گذشتگی بود 3 روزی دیگهش موندگی بود باید که من 3 روزی دیگرم پره میگذراندم بعد رحمتی همی پدرم مثال ای گونی اومدم ای ادیر می آدم روزدار دیگه تشنا میفورد که یا او باشه یا سویا باشه یا ترکنی یا سویده بغلتی ما اومدم که اتام را پیشواز گرفت همون خاطرش دیگه همون سخنهاش خوزی ای فراموش کردش نمیتونم ما برای یک بچه گفتم من چی کاری نکردگیم که مرا یک کس فرزندم بگم یک کس مرا بچه‌ام بگم حاضر هم میفورم که مادر باشه پدر باشه که سری مرا مادروار یا که پدروار سیله کنم یعنی که تا اون لحظه یگام بار مهربانی ندیده بود من مهربانی اون روز نه من 47 مدرام حال ندیدم مهربانی را من تو حاضر مهربانی را ندیدم یعنی که اون مهربانی ساخته بوده او ساخته بود چه خیلی جریان گرفت من وقتی گونی اومدم همون در دروازه که پدر ما به وقت خوش با چهره خوب پیشوازم گریب گفت بچم اومدی گفت مرا کلتکی دستم غلطی وقتی که وای مرا بچم گفت وقتی وای مرا بچم گفت کلتکی دستم غلطی من خواستم که مولوم داد گووم برام در اغل باندم و با یگان سوی درخت خدمه پرتم من وحوزی روزادارم که بدم من سوی درخت دیده گیردم سوی خونه را ندیده بودم من خونه را نمیدونستم
ҳамин хел буд. Як вақт баъд ман гуфтам гувора мебарам ки отанга ки бачам рӯзадорӣ гуфта гафтову гарма хона бидро гуфт хонаро торик кардам вентилятор мондагем салқӣ накард гуфт дам багӣ гуфт. Ман ай харсандӣ ё ки мисол ай зиқӣ буд ки мара гирам омад. гуфтам бин падар гуфтам ки қафо гашт нигоҳ кард. гуфтам мехоҳам ки бағалтон кунам. гуфт ман мехоҳам ки тара бағал кунам. ман падарма дар оғӯш гирифтам. мисол гирья кардам. гуфтам отаҷон гуфтам як бураки дига мара бачам бигӯед. гуфт бачам гуфт зиқ наша гуфт ҳамаш хуб мешава гуфт ман дар бағалаш будам. баъд дуромадам ки хона торик салқин дар даҳан рӯза вахкум тар қоқ буд таршидагӣ набуд. ман хама партофтам ки хоҳи ғафлат вақте ки дар ҳуй мешава ман бедор мешавам. мара падарам мегӯяд ки хов кун. ман хама бо мепартом бу ҳолат падари ман мебурӯям мера. вақте ман хов мекунам хоҳи сахтам мегирад не ки ман айми кӯдаким ховм ҳушёрховм. ай кӯдаки ман ҳолеам ҳушёрховм. ман ҳамагӣ 1 соат 1.5 соат хов дорам то ҳозира. айми кӯдаким то ҳозира. ҳамин як хоҳи сахтам бурд ки дари ман беҳад безеб пӯшид гашта пӯшида. ман хостам ки бихезам. боз истодам фикр кардам гуфтам кане мақсад шафаҳмам ки чӣ мақсад дорад. хубед румсани девол буд. дари панхонаи мо решотка дошт. решоткаи нами даврои қадим хонаҳош чӣ буд. ҳахе решотка буд. мисол чӣ буд. мараса румсани девол буд. дар безеб пӯшид. ман далиши усуни ӯ ҳаёта гуфтан наметавонам ки мисол чӣ шиду. мумкин ки хитон фаҳмида бошад. баъде дар ҳамин ҳолат буд ки ман ай хона фарор кардам гарехтам рафтам. яъне ки пиёнаратон ба шумо наздикӣ кард. бале. вақте ки наздикӣ кард шумо чӣ хел худатонро ҳимоя кардед. ин амри парвардигор шид. кӣ медонад ки парвардигор мумкин мара дӯст дошт. дарро маҳкам кард. дар маҳкам буд. не ки ман решоткаро ба ҳама кӯдаким кандам. чӣ хел аз дасти он гирехтед. ай тареза оҳана кандам гирехтам. ки ман кӯдакдум уқа қуввати чиза надоштам. лекин дар ҳамон вақт қувва пайдо шуда шумо. Аллоҳ мара қувват дод. Аллоҳ вақте мара қувват дод. ҳамон ҳолате задед ӯро. ман ӯра назадам. ӯра вақте ки ман қабристон рафтам хов кардам чанде истодам алам кард. аз хонатон гирехта қабристон рафтем. истодам алам кард. шаб омадам ҳама оромӣ буд. қайчира гирифтам мӯҳома қайчӣ кардам. мӯҳоятонро қайчӣ кардед. мӯҳоятон чӣ хел буд. мӯҳо дароз буд. хеле баробари қадтон буд. хеле дароз. ай қадам дароз буд. просто қадам паст буд. мӯҳом дароз буд. баъд рафтам дар пишти хона мӯҳа қайчӣ кардам. ҳамара рафтам либосҳои падара дизидам. шавкатша пӯшидам, бурукша пӯшидам, кирташа пӯшидам. мисли овози мард фарёд кардам. мисол дод дар чам биромад. гуфт ки кияи шумо. ман гуфтам мадам бурак дар курай. падарам давид биромад. гуфт ки кадом ё барошай. баъд гуфтам ки ҳамон бурака фарёд кунед гуфтам. баъд ҳамин омад падар. ин талтаки дастам сахт буд. охи дароз буду ғавз буд. баъд чиндамаш. алами дилма айҳава холӣ кардам. ба ҳамон гирехтагим то иҷониба гирехтам. фақат дар пеши ҳамин вақте ки қабристон рафтам дуромадам барфу борон буд. фақат парвардигора чизора кардам. гуфтам парвардигор эмонам бите. эмони комил бите. пеши марду номард гардан каж накард. қабристон дар куҷош хоб кардед. дар дарини вагони ҷое ки қабра меканану белу кадман мемонам. дар ҳамон ҷаш уҷа на дар дошт. натарсидед. тарс хурд будем. ман майдан будандам. барои тарсиданам чироҳҳое буд. не ки ман ба амри худованд гаштам. такя ки дар Аллоҳ кардам гузаштам. машаллоҳ ба амри худованд гузашт. ман ҳатто ҷондоре дар болом хӯ рафтагия ки ӯра ҳеҷ ка бовариш намедиҳам ки ӯ қабркам буд. ҳамон шабе ки хоб будед омад ягон чиз. ҳамон мардаков мегӯянд. мардара мекофт мехӯрд.
همون وای همی موهوزی کینگورو میگن چی میگن همون مانند کینگورو هست مانند همون شکلش به همون همون قبر میکنده او سالو دوروی که ما زندگی میکنیم به حد بسیار بود به حد چیزای دهشت بسیار بود جان خزنده و درنده بسیار بود همون در بالای شکمم خوب که کم نزده خب نجومید من حتی نفس کشیدن نتونستم داد نزده من ای ترس همه چشمم در چشمی وای در چشمی من تا همه بوم داده وای مردن رو میخوره چه بهش مزرعه تنه نرسون آدم که گرم تنه گرم بیرون خنک برف بارون زده شمول وقتی میاد همی جمعمونه گرم میشوه تنش همون گرمیده خیلی یک معجزه پروردگار شد ممکن بود که من در اون حالت اون مرا کفونده میخورد برای که من بین سگای بسیار در موندگیم من بین بسیار چیزا در موندگیم همین وقتی که همین عذابا بود شکرانه خداوند گذشت همش از همه سختش همین بود ای همه سختترین همین بود که مرا در درن دیگدون علو سر دادن کی مقصد یخی بدنش او شوه گفته چی شد که بشمو همون وقتی که قبل در خور رفتم هم مرا ترس جقید هم خنکی برف کرخت شده گیر کرخ شد شما رو بعد کی افت من خودم به همین جای زون دستم به همین جای شکم و زونه در زمینم خیلی کده رفتگیم تو خونتون تا خونه نرفتگیم ای که به زمین فرمدگیم یک پجرنگ داشتیم همون پجرنگ مرا یفت یعنی چند سالگی تو این همه تخمینا سینفوی 5 6 بود من کلام بودم دخترچه مایده یک خی او حالت بود که حوزی کودک هسته که سینف 6 8 عقل نیست در سرش نه که من با او حالت شکرانه خدا من گفتم که این یک معجزه خدا بود بعد دومش اما وقتی که اون مرد مرا همه پجرنید میگیره در اسب سوار میکنه میاره خونش بالای پیچکای کمریده میمونه کی نمیشه بعد نگن که دیگدون در علو کنید بعد همون را در دیگدون علوی بلا میکنن در دری دیگدون میپرتن فقط دست ما قپیده میستن ای علو بیرون که همین چلیکم میجنبا بعد در رو میکشن میگیرن در ادیول میپیچونن همون خونه همون ده میستم یک ماه زیاد میستم هوا گرم میشوه پدرم بود در کفتان میدروه که مقصد کسل رویه بگیریم باریم شو بهانه میکند یعنی که شما صحت سلامت هستید و اون کس بهانه میکند که کسی اگر من کسل روحی میشنم ممکن به این منزل نمیرسیدم به این روزو هم نمیرسیدم این زن که نوازی مرا کلان میکنه نگاه میکنه من به این زن هم نمیرسیدم ممکن من در دیوان خونو یا در یکون جو میمردم به این کسل روحی او دروغ هم میکنه تابستون میبرد کور هم میفرمید و زمستون با همین کور و همین گپ و همین خبر بود بسیار عذاب داد شما رو زدگی است مرا ای زدن بتر کردگی ای مرا حتی او نمیداد نون نمیداد ممکن که شما از کجا میخوردید بعد خیلی چیز رو شکمتون رو چه سر میکردید فقط نوس میکشیدم نوس کسی رو چه یاد گرفتید ای خوک ای خوک بعد برگه که زلف میگن عادت شد بعد همین با عادت شد همین عادت بعد رفت زیاد عصبی میشدید عصبی تو حاضر میشم عصبی میشم که حتی گوشم خون میشه از همون وقت سر شد انا همون کودکی ما ای حاضر ما یک کانترک عصبی بزیب شم اگر هم گوشم خون میشود هم بینی هست میدونی ما در همه حیات پیریم در دوام پیری میخوام که یک کسی را بیون که مرا فرزند خودش بدونه یا مرد باشه یا زن باشه میخوام که سیله مادری کنم شما حضور گفته استادید که من 47 ساله لیکن به شما وقتی که نگاه میکنیم لیکن حالی خیلی جوان ایستادگید یعنی که شما شوهر نکردید عموما فکر زندگی اویلوی رو نکردید وقتی که در قبرستان همین حالت دیدم پیش پروردگار یک چیز زوره و قسم خوردم که هم زوره کردم و هم قسم خوردم که همین قسم هم همین بود که پروردگار مرا همه خیلی تربیه بده که مرا همه خیلی حمایت بکن که ما در پیش برای نوسی حرام ما پیش هر کس سرخم نکنم تا اون ما در حیات هستم مرا کار کن کور کن
مرا همه خیلی گشنه بقب که در یک لقمه نون قناعت کنم. انا همی کور مرا تا روزای شد که در پیش پروردگار قسم خوردم هرگاهی که من مثال در یک حالت سخت میزنم اول خداوند از آرام میکنم که پروردگار کاری که من گشنه ام برای همین گشنگی من نوسم سر نتم. آدمانی بودن که بیا من تو رو بزنی گیرم میگفتن؟ نه نشنیدم. نشنیدید؟ نه نشنیدم. دوی ما شما رو با هم خیلی لباسی بچگی مردینو میدونستم. ولی بسیاری ها رو پرو شوید اکا میگن شما رو؟ بله بسیاری مرا این به شما سخت نمیرسد؟ نه نبرد من خرسند میشم. من میدونم که این لباسه که در تنه من گناهی وزبین دارم چون که مردای زن در زن. ممکن به نظر خود شما گناه برین و ممکن این لباس برای شما ممکن نه این لباس اساسی در من گناه های نه که این لباس برای نفسی من برای حیات زندگی من این من در سپرای من میخوام که همین لباس توی صاحب ما یافتن من همین لباس ما بدر نکنم چون که میترسم به غرض الله بزرگ من کس ندارم. حاضی من یک زنکک مرا در دستش گرفتگی های مرا بگیم که همو کلان کرد همو پشون همو مرا رهگردون کرد. من اساسی من آدمو سخت میترسم. حاضرم که سالم رفته باشه عقل من پرکی باشه من میترسم نمیخوام در بین مردم بسیار بگردم. کودکیتون چه بود مسخره نمیکردن؟ با مکتب چه میرفتید؟ کودکیم در مکتب بسیار مسخره بیزه میکردن عذاب میدادن. چی میگفتن؟ مثال هر چی میگفتن به پدر میگفتن خیلی که دسته گبونی مثال دسته زندگی حیات من کتاب خوندن نمیتونستم. انا روی همه با مرا معلمو بسیار میزدن. بعد من یه روز معلم با ژورنال زد. برای چی زدید؟ برای که مرا زد. بیهوده زد؟ مرا گفت که درس تطور که وقتی مرا دوسکا میبرون من چلیکوم بازی میدروندم. من سوال معلم جواب نمیدونم. سوال مرا جواب ندادی گفت مرا زد ما وایره با ژورنال زدم. بس سرم کدام گرفتم برف همون خوندگی ماشید. در مکتب چی میگفتن؟ یکون لقب داشتید؟ ها لقب داشتم علابوجی میگفتم. من لقب داشتم علابوجی. همسیفاتون چه محاسبه میکردن؟ همسیفا 21 طلبه بود. همسیفا گرده نداشتن. وقتی که من زدم ترسوندم شونه هیچی نمیگفتن. نه که علابوجی گفتم میگرفتم برای که یتیم بدم. این زدن ها کی پیدا شده است؟ یعنی که بعدی به استرس افتیدن و هم عصبی شدن هایتون؟ بله دیگه قوت نکردم ده ای همون که جونور آقا حس میکردید که در زندگی شما ناکام شدید؟ بله نه من هیچ وقت حس نمیکردم که من مشکنم فقط برای که تکیه در پروردگار کرده بودم. همون قسمی که من خورده بودم میدونستم که قسمی مرا غرض خودم اگر نشکنمش شکستش نمیتونم. مادرتون تربتون رو نمیگرفتن؟ مادری من چی قوت داشت گرده نداشت. فقط مادرم میگفت که بگریز ترا در پروردگار داده. شما با من گفته بودید که چندین مرتبه من از مرگ برگشتگی هستم، یعنی که شما رو حتی به قبر گذاشتگیان، شما رو حتی به مسجد برای به جنازه خواندن بردگی هستن. اون وقتایی که حاضرم همین حالتا هستی. چه شدگی است؟ این اسمم وقتی که شمال سخت میزنم من در زواد که کار میکردم زوادی پختدم پختده کار میکردم مرا که پدرم خونه که سرکارگی بود دادری پخته خوب میکردم. به خونه رفتن نمیتونستم مقصد رفته زندگی را پیش میترسیدم که میزنه گفتم. وقتی که رئیس مرا ساعت 12 به یک شو میقپه شمال سخت بود برفوی سخت بود. وقتی که مرا رئیس میقپم مرا میگه که ما اتی خیلی باوری نداشتم که تو آدمی دست باشی. ما ترا میگفتیم که بهترین آدم در همین زواده. میگه تا دیدی میگه ما ترا دزی تقپیدیم که من گریه میکنم. میگم که ما گشنه موندم دزی نکردم. ما به لباس موندم دزی نکردم. بعد میگه چو دیگه خوب کردی؟ میگم که جای خوب ندارم. میگه برا خونه تو ساعت 1 شیله سبد 1 شب. وقتی که من میبرم شمال برف در نفس که میزنه دلم تنگی که میکنه هم وقتی دل تنگی کردن اسما میجیقم من میغلطم در زغبر میغلطم. بعد مرا همی از زنکه که خوزی نگاه میکنه و به امر خداوند
همه ای زبر میکشم میگیرن امرش میگه که مردگی این میگه که نه بیا بالنیسش میبرین بیا بالنیسش میبرین در بالنیسه چیزی که بگن وقتی که مرا بالنیسه میبرن 3 روز در بالنیسه میقپن 3 روز در دلی ما کور نمیکنن بعد میگیرن روی میکنن وقتی که مرا در لحد میمونن این چلیکم میدوا همین میجن шуморо аллакай ҷамозахона бурда дар лаҳад мемонанд қабр кофтагӣ шуморо мондан мемонанд ҳамин чиликм латара меҷумонанд мегиран аму вақте ки хеле мешава ки меқапанд ки лата гармай даст ҷунбидесай мегиран хона медаванд ҳама ҷома мегиран либосома ҳуй мекунанд либосора пӯшонданӣ мешаванд ки ами 2 ангушти по мемонад 2 чилики по мемонад хайма беақл набудам ман медонистам мефаҳмидам баъд мегаштам гуфтам ки очаҷон як шава ки дига меҳмонам накардӣ ки ай буд сер кунам як шава ки дига ана баъд халқ ошноим кардану пулам додану материалам додан як бор дигам бо дар ҳамин ҳолат ҷиқид икарат мачид бурдан бояд давра мекардан яъне ки вақте ки шумо ба ҳамин ҳолат гирифтор мешудед дили шумо кор намекард намекунад дилам кор намекунад нафасам намеброяд астма ҳамин астма буд ҳеҷ давоша наёфтам барое ки баъд чӣ хел шуд дуюм маротиба ан дуюм маротибаш мачидтам бурдан дар мачид давра карданда нафас яке биромад ҳамин бо ҳамин ангуш ҷамид ҳамин дастам дар вақти ҷанозахонӣ дар давра мекунанд мисол сол кам мекунану чӣ мекунанд ҳамуда дар ҳамун дари давра карданшон бо ҳамин чиликам ёрдам кардагие ки мақсад ҳамин кор кардагие айнан ҳамин чиликатон ҳамин чилик кор кардагиеда бисёр ҳамин бозӣ мекунанд и ки шикастаги устухон ки надорад и хов агар ман хов бошам и ҳам хел бозӣ карда местам хеле кардам и хов намекунад и ангушт на шав қарор рӯз қарора шав фақат бозӣ карда местам итагада шав то саранам хел места бозӣ карда и ангушт гӯё ки як ҷони алоҳида дорад худаш и ами инам хеле местам хеле карда ҳами дигам хеле ина мачтам гаштам баъд дига дар дасти ҳами занакак монду дубора мехел шуд 2 бор ҳама хел гаштагим як бор ай лаҳад гаштагим як бор ай давра як бор аз таги пахта зинда баромадед ӯ давраи кӯдакӣ буд чилм биромадагӣ набуд ӯ вақте ки ай таги пахта биромада будам чилм биромадагӣ набуд вазифаи шумо асосан дар хонаи пияндаратон аз молбонию говбонию алафтаравию аз ҳамин чиз иборат буд фақат дар намегуфтанд ки ту духтар ту ба вазнинӣ мекунӣ и гап набуд дар оилаи мо дар оилаи мо и гап мекунӣ барое ки чон бача доштам ё 5 духтару як бача буданд роста 5 духтару як бача эрка калон шед дар ноз кона мекардан инҳо не мекардану ҳунари ҳамура надоштанд сарфами ҳамура намерафтанд шумо аз меҳнат наметарсидед не меҳнат шараф аст барое ки ман пишти модар ки будам мара ки падари худам ки набуд хоҳару додарои худам ки набуд бисёртар ай рӯи ҳамаи ман азоб кашидам ҳеҷ ка мара мисол аҳамият намедод ҳеҷ ка мара нигаҳ намекард фақат мара чӣ хел нигаҳ мекардам кор ман нигаҳ мекардам ҳаёт ман нигаҳ мекардам ӯ вақте ки солои гушнагӣ буд солои гушнагӣ ки буд беҳад қим буд беҳад давраи қим буд ман гадоӣ мерафтам мисол нон металбидам ай ҳар дар вақте ки ҳамин раҳмати шараф мегуфтанд ки ӯ чанд солҳо шуда ки бандагӣ карданша худаш як одами араххар буд не ки беҳад бой буд дар даври камбағалӣ дар даври сахтӣ ӯ вино мефурӯхт вино арақда масал мефурӯхт ордои майда буд ҳозир 10 кило мегем шаб орд дошт баринҷ дошт мисол наск на худ ё доштак ӯ савдо мекард вақте ки медид ки мара наметонист дар доми худаш бикашаву ягон гапи беҷо бизана наметонист гарда намекард ғайрат намекард баъд падари ман бисёртар гапгир буд ба лӯбои гапи росту дурӯғ ӯ бовар мекард баъд и ҳамин раҳмати шараф ба раҳмати падари ман гуфт ки мара вақт вандам мегуфтанд дар кӯча халқ вандам халқ вандам мегуфтанд
вандам ки мегуфтам ба мегуфт ки падарма гуфт ки ҳамин вандама гуфт ки ҳамин 10 литр винора агар бихӯра ма тада 70 орд метаму руғану бринҷ охе ки надод ака ма ҳамун 10 литра хӯрдум на ки ҳамун каме орду мисол бринҷу ҳамин ки дод падари мара лақабаш девона буд. вақте ки ма омадам чӣ ҳол чанд қад ҷон доштам дар вақти майда будан чанд қад ҷон дорӣ ҳозир мардам бош агар 1000 бихӯрӣ як ҷота спирт месӯзона. вақте ман рафтам 10 литр ҳамин хел винора отам гирифт берун биромада хона ҳамун раҳмати шараф гирифт биромад ҷабё гуфт ман тарсидам ки бо чӣ гуноҳе кардам мара бо мезанам. вақт мо севи биҳӣ мегуфтанд ҳамон хел буду дарвоза набуд хел як вайрона хона доштем. баъд ман рафтам пеши падарам ки ҳамун 10 литрара мондак дар ҳамун замин мондак. гуфт агар амира нахӯре гуфтак бидон ки бадан надорӣ. баъд ман тарсидам ба ман гаштам гуфтам ки ҳамун раҳмати шарафа гуфтам ки шараф гуфтам баъд ман ҳамира бихӯрам гуфтам да и чӣ мешава ма да чӣ мераса гуфтам. ба рафтак орду руғану макарону ҳамин чизора оварда пеши отам гудакоша фармон дод гирифтан дуровардан бурданаш мара гуфт бардор хаймат як камтарак хостум ки намак да даҳанам партон ки отамра ба шата зад бардор гуфт. баъд ӯ шараф вай вақт ҷудо кардагӣ набуд ки и вақта отам ҷудо кард гӯй намеқа вақт гуфт бояд та бардорӣ гуфт. ӯ ама соати ақрабакша нигоҳ дошт. дига ма ура бардоштам то бинёма сӯхта кард то гӯшома сӯхта кард. ура ҳамун 10 литра хӯрдум кӯшиш кардам хӯрдум ҳамин фақат Аллоҳро нигоҳ кардам ҳамин пеш парвардигор зора кардам ура хӯрдум. ҳама чира гирифтан дуровардан ман севи биҳӣ мегӯям ку амхалӣ доштем. баъд нигоҳ кардам ки отам ус рафтисай дирин сӯхтасай тов додисай. нигоҳ кардам падарам ус рафт аями лифаи бурукум қошиқа гирифтам даалқам пеш кардам. ман медонистам ки ӯ мара месӯзона ҳатто чакам надодам чоло қошиқаи лифаи бурукум гирифтам дар коми даҳанам пеш кардам ки ӯ чизое ҳастае ки ҳуй мекунӣ мепарав фанта мегӯям шампан мегӯям ҳамун халай даҳанам парид сӯхтак. баъд ҳамсоямон нигоҳ кард ки отам очам ё хонагиҳо машон ордора руғанора гирифтан дуромадан ҳамсоя ҳақоратшон карда омад ҳада бурдагна хеле бушкои калон да момоҳомо дуғ мекашанд ку калонай ҳамун хали да калама сахт кард да дри чало чоло гирифт калама сахт кард кашид бировар гуфт дам бикаш чанд қи метавонӣ мон бигарда гуфта ку дам бикаш гуфт ки дирина тамом кард. як ҳамун хали баки калона ҳамун чолова хӯрондаю гардонда ҳамсоямон ки қиса диринша назан и зад тамом кард дирина ӯ ҳам хӯрданда задагия ро ки гудаке бидун жӯлкар тамом кардагия. ҳозир айрӯи ҳамун ман бисёр хӯрда наметавонам дига қуввати бисёр харира надорам. беҳад азобҳои сахт дод. баъд ҳамута дига баъд ӯ раҳмати айрӯи арақ хӯрдан масҷид як рӯз айрӯи пая меғалта пая да тилишка бор кардесия маастай тормоз мекунад дар ҳамун ареғро ода мезана ки тормоз мешава айтори пая мераса мезана дар замини пахта дар ҳамин дилиш пехои ҳамун ғӯзи поя медроя мекафа. гуфтам азоб додӣ азоба дидӣ. яъне ҳамун нафаре ки ба шумо ҳамун нафаре ки мара вино дод. гуфтам азоб додӣ азоба дидӣ. гуфтам ира фаҳм ки ма худованд дорам иншолло гуфтам и парвардигор тара як рӯз на як рӯз нишон метиҳад ки ма ӯ рӯз ҳамагӣ мара ё 4 рӯз ё 5 рӯз гузаштагӣ ба не ки ҳозирам бошам ма такя да парвардигор мекунам додаи бандааш да шигрона намекунам. ягон вақт ҳамин бандаш агар мара зар зевар шавад я ма шигр намегӯям фақат ай худованди худам надорам ҳамин қаакам боша агар мара бития
ма шукр мегӯям, барое ки бандааш миннат мекунам. ма солаи гишна мондагиам, дастма боло кардагиам, гуфтем Парвардигор, ма хоки тара мехӯрам ки раҳмат биёяд ама барои ҳамун қавма дари мардам гарданма каж намекунам. шӯхӣ мекунам, даҳани гиз дорум, бозӣ мекунам, на ки дили шикастагия, ҳаётам сӯхтагия. барои ана моқа мефурам ки кадом мебошад дар барам бошад, сол фарзанди хачон, хоҳари хачон мара қабул кунад. ие ки бигӯям ки мо мегирему мисол хонааш мекунему, шавҳараш мекунему, зиндагиро ёд метаем, ма даи қабул намекунам. аз дигар касда ма ба ғарзаи Парвардигорам бовар надорам. ҳазор мара мизанакаке ки ҳозир мара мисол ай тамоми балоҳое ки Аллоҳ офар, ака ҳеҷ кас ко балора гардондагӣ нестаю, ҳеҷ касам гардонда наметавонад. не ки мара эмин нигаҳ медорад ҳамин зан, ма да ҳамин зан ҳозирам бовар надорам. инами мара як нафас намемонад гишна бошам, зиқ бошам, ё ки ягон мардеро бинам ки фарзандша сарша села кардесаю ма гирья кунам. намемонам, чунки худаш падару модару айда сахт додагия. ҳозирам боша намемонад, не ки ҳазор ҷонша дар болои ҷонам мондай, ҳозирам бовараш надорам. ҳозирам бовар надорам, барое ки кӯдакиҳои мара ҳамин зан калон кард, бин ки ма бовар надорам. яъне ки муносибати атрофиён, сахт муомила кардани одамон шуморо аз одамон дур кардаги ҳастанд дар ҳаёт? барое ки ҳамин кӯдакӣ ма нав нақл кардам ки кӯдакӣ мара ҳамин ҳаёт пеш кард, бенасиб ҳамин падар кард. ма хостам ки пеш ай падар ма бандагӣ кунам, чунки ма интизораш бестам. не ки қисмат ки и бадай падар пешаи ма рафт. мара модари худам фиреб кардагия ки ҳозир мара мисол гӯш мекунам, гуфт ки мо вақте ки мо хов мекардем курпаву курпча надоштем, як гилем доштему, мақсад як килонкаи сиёи калон буд, ӯ гарм мешид, вай дар таҳмон буду, қолин дар таҳмон буду, килонка дар боломон буд. не ки мо ҳамаи фарзандо дар бағали як падар хов будем, чунки мо дунёро мешнохтем, ҳаётро медонистем. ай рӯи беҷоӣ бад мегӯям ки вақте кӯдак гапзан шид, ай падару модар ҷудо хов мекунад, гапзан шаванд, на ки ақле расол. мо ҳама дар як ҷо будем. вақте ки мара модарам гуфта ки ма гуфтам модарҷон чуа ки ҳамаи фарзандот дар гиртаё, ма дар паси дарам, ё ки дар ҳини хӯрок хӯрдан мара мегӯед ки гоб ҳай кун, ё ки мегӣ дар ҳини хӯрок хӯрдан мегӣ бире ҷувор бикан. а чуа як бор фарзандои хутан мегӣ, мегӯфт ма дар пал биёр, ма гав мезанам. сангтудаи гези як мегуфтан, сангтуда даба. ҳамунҷа ма майда будам, ҳамин асоси ин ҳамин дастам дар таги лесаи светӣ монда шикастагия, ҳамун лесаи светӣ хӯрдагия ин пора. ҳамун ҷа рафтам майдаҳа дидам, гуфтам кор мекунам, пал ҷамъ мекунам, мебарам, даврои гушнагӣ буд охӣ, беҳад сахт буд. ма рафтам ҳамунҷа ки як мардак гуфт ки ту кор карда наметавонӣ, гуфт қувват надорӣ, гуфт. баъд гирья кардам, гуфтам метавонам, гуфтам ма барои пул мохтоҷ. хеле даври соёз пулаш шурӯъ буд, мисол дар як чанд дирам чиё мехариди. баъд гуфт ки ҳамин ҷа 4 лимча симентае гуфтак, ҳамин ҷа ба як хеле роҳа да, хеле роҳа, гуфт пуштора ки бар биёр, гуфтак ма кор да мегирам та. ма фақат Парвардигора зора мекардам ки Парвардигор мара қуввате шарманда накун, дар пеши бандаат мара мухтоҷ накун. не ки намедонам ман муъҷизаи худованд буд чӣ буд ки ман лимчаҳои симента тонистмош кардам дар кӯдакӣ. барои ҳамон қа ма гирижа шудагиам, камтар кори вазбин мекунам, гирижам варам мекунам, кашол мешавам. ана симентҳоро ма як дарзаи пули калонам додан ҳамунҷа, дар байни чанд моҳ кор кардам, тахта леса кардам, доданам. ҳамонро ма дар миёнам баста хона овардам. не ки ҳеҷ ка мара на падар ма гуфт, на модар ма гуфт. ҳамин занаке ки ҳозир мара нигаҳ кардесай, гуфт модарат мега ки падари ту дар мавлонои фалон ном дорад. гуфтам не, я дурӯға, ма боварӣ надорам. барое ки охир чӣ хел бигӯям, зиндагӣ тамом дили мара шикастагия. падари ҳақиқитон ба фикратон зинда ё вафот кардагианд? намедонам.
бугум зиндае ки мурдагия, бугум мурдагия ки зиндае. номи шуморо мумкин донанд ё намедонанд? намедонам ака ма иша ҳичи гуфта наметавонам, баро ки ма ҳаёта нодида омадагиам. чӣ нишонаҳо гуфта метавонед ки мисол вай кас чӣ хел фаҳмиданош мумкин ки шумо мисол агар вай кас зинда бошанд шумо фарзанди он кас буданатонро чӣ хел мефаҳмад он кас? он кас ай ҳами чӣ нишона мефаҳма ки падари ҳаме ки мара ма хай намедонам ё ки ма мисол ай ливак шидаги бошум ё ки падари ба никоҳӣ шидаги бошум, иша агар парвардигори бузург надона ма худам чира намедонам. Не ки агар ки ҳами овозае ки ма кардам агар падарам зинда боша ё ки фарзанди падари ма зинда боша, ма асосӣ ма падар ма куфтанӣ нестам. ма дидори падара дига намехоҳам. На ай фарзандоша, на ай хешутоша намехоҳам бабинам. Не ки ҳамуқа бидонам ки соҳиб дорам бамарам ай дар ризоям. барои соҳиб ай и хеле ки талош кунам барои падарам не я намекунамаш. намехоҳам бабинамша. барои чӣ ки як хел фарзандоеро мебинам дар дасти як касе ки калон шидагианд, бо падаршон ёфтагианд, бо модаршон ёфтагианд. а не ки чуа ма ба 47 омадам на амак дидам, на тағоӣ дидам, на падар дидам, на апа дидам, на хоҳар дидам. чуа надидам. ҳамон падареро ҳам дидед ки вай ҳам шуморо фиреб мекарда? яъне муҳаббат мо дуро падареро ёфтам ки роҳи фиреб бад, ҳаёти зиндагии фиреб бад. зиндагии ма ба тамоми дурӯғ гузашт. барои ҳамиқа ма намехоҳам. ҳамин вақте ки мара зиндагӣ мегӯянд ма асабум вайрон мешавам, чунки шатаи зиндагиро ма сахт хӯрдагиам. гуфтед паяндарам вафот кардагиаст. вақте ки вафот кард шумо рафтед? ҳа ма рафтам. аввал ма марга дидагӣ ки набудам. ма боварӣ надоштам ки ин мемира. ма дар пеши ҳамин одамое ки ҳозир ман зиндагӣ мекунам, мисол модаре ки ҳозир мара нигаҳ мекунад, ма дар пеши ҳамин қасам хӯрдам ки агар ҳавай ҷон битиям ма намебахшумш. дига не нашид. 25 дар зодрӯзи модарам бад. ма хостам ки як тортак бигирам барам зодрӯзша қайд канам. 24 да ма рафтам, падари ма вазбин будай. ма 24 да рафтам ки падари ма вазбини сахт. баъд рафтам хостам ки ма падарма дӯстдорӣ кунам, хостам ки падарма бинам ки фарзандош дар болои падараш мара ҷон накардам, мара нишон надодам. мақсад ту падари мара сар додӣ, падари мара итакад. вақте ки падари ма ҷон додак, сохт ҷон медод, фарзандо ҳамаш дар гирдаш буданд. ҳине ки падари ма дастош ҳами хост осмон да бигираш, ма гуфтам ки оби анор медам. мо рафтем як анор овардем, додемаш. ҳама оби анорро чакондем ки нафас дурун кардан гирифт. дига дами як ишора чиликаш ҳами хело сами сини ма доштеса ки хоҳарам хелош ки падарам мара файро дорам. рафт дасти падарма қапид ки падарам дастша тела кард. нахост ки мақсад дастша бигира бақапа. баъд гуфтам поша меқапам намемонам. янгам омад ҳамаша тела кард. гуфт шумо чӣ кор кардисе? гуфт дар вақташ муборака азоб додагӣ. муборака азоб. баъд ман рафтам дастакша меқапидам. гуфтам отаҷон ма шуморо бахшидам. бархезед гуфтам. бо мара бизанед, ҳақурат кунед, не ки зинда бошед гуфтам. дар болои сари ма соявон шед гуфтам. чунки мара бепадарӣ сахт мешканам. яке бора ма гуфтам ду падарай дастум ки не да чашмаш ки коста рафт дастам да дасташ мондак. дига дастма сахт мурда да бигем. баъди суханҳои шуморо шунид? бале ҳамон овози мара шунид. ма бахшидам гуфтам у ҷон дод. дига дастам да дасташ монда. хай ҳами хела ҳаётаи мегзарамаш. кай ба душанбе омадед? баъд баъди марги аввал ми се бегаҳ мегӯянд чӣ мегӯянд ҳамонро баъд додему ба хестам омадам дига нарафтам. ма дига хай дига чӣ бугам. дар ин ҷо ҳам доимо дар кӯчаҳо гаштед? иҷа ма фақат дар мусфуркахо мерафтам. ма то ҳозира мисол дар мусфуркаҳо кор мекунам.
نون ما ای مسرو کم میخرم برای که حوزی من ها در اونجا گفتم که مثال دادن بنده دروغ است. من این مثال میبینم که زندگی قیمتره پیش هر کس نمیرم. میرم میگم یا عروبه که میگیرم میرم ای مسرو بخلش که جا میکنم. مثال زندگی ما ای همو پیش میبرم. شگر که پروردگار نصیب روزی مرا ده همو گفته بوده. شگر که رزقی مرا ای همو عروبه داد. ای همو عروبه حیات ما پیش بردم. هزارون بار شگر میگم. نه که من همی خورده دارم که بشنوم صاحب داشته باشم بمرم و مرسیم. همی بشنوم صاحب داشته باشم که مرده من در دست هر کس نمونه. در قدای کوچه خودم زندگیم در قدای کوچه‌ش، جوانیم در قدای کوچه‌ش، مردانم نمیخوام که در کوچه بمونم. نمیخوام که از قدای کوچه جمع کردم مرا گرو چوب کنم. میخوام که دستی صاحبای خودم. نه که باز میگم که پدر مرا کوشش نکنه که مرا بکوه. فقط بشنوم که زنده باشه. کوشش نکنم. من اگر حاضرم بفهمم که پدرم زنده نمیخوام که دیدارش ببینم. چون که من در 47 درآمدم دیگه من در پدر در کار نیست. من نمیخوام. برای که اگر همه سخن مرا شنیدند بگه که من چهل فهمم که فرزندی ما های وای خودش میدونست که من در پیشونیم در دستم خول دارم. ممکن بدونم من خول داشتم. ممکن بدونم برای که من ازبک فرغانه ام اینه با گفتم. اگر مرا پدرم کوفتنی باشه من ازبک فرغانه مادر من مثال خودش همه شب اگر دیده باشه من در قد حیات باشه من نمیخوام نشونه دارم. نه که کوشش نکنه که مرا ببینه که من گپ‌های میزنم که کارهای میکنم که خودش ای بدنی اومدم پشیمون میشم. من دیگر رضا نیستم برای که من روز پام بلوی گروه اومدگی فقط کوشش کنم که همین مرا دم صاحبی کنم زنده منه دیگه خودم میتونم زندگی ما پیش بردم. آرزو میکردید که صاحب یگان کسب و کار شوید؟ من آرزو ندارم چون که در کودکی من آرزو کردگی نیستم. نه که همه میخوام که کار باشه که مثلا نون خدمه یافته خورده بتونه. صاحبی مثال یک کس میگه که من دکتر شوم، یک کس میگه نه که من یاد آرزو ندارم چون که عصبم آروم نیست مرا چند همیشه آرزو درشون پیدا نشد؟ نه نشده. مرا دوره کودکیم یگان آرزو مرا پیشگیری کردگی نیست. شما تنها چیکار کنم که از کجا مثال نان یابم شکمم سیر کنم فقط همین تلاش کرده گشتم. همین خیلی تلاش بود. بعد ما 7 فرزند پیاندارم بود. مثال من فقط چی آرزو میکردم که خداوند بریده نون تا که کودکا کلان شوند. نان بیام. مثال آسیاب میگن سالای بود که آسیاب کار میکرد گندم آرد میکرد. من هم خیلی دا کار میکردم. قدم در دولش نمیرسید استال میموندم. استولا را میموندم. استلی گندم پشتورا کرده میبردم در دولو میرفتم. همین قاگ آرد میوردم تا کودکا در روی اینم خیلی سنگ کو توه میگن هم خیلی دا سرخ کرده در کودکا میدادم. من آرزو را دیدگی نیستم. آرزو مرا دیدگی نیست. هازی کودکی که در گوره میگی چی نداری میگه یا که لیاچیک میگه یا دکتر میگه مرا کس پرسیدگی نیست دیگه. من گفته سر وقتی چشم میکنم گو و خر میبینم، آغل میبینم، زهبرو را میبینم. من دیگه چی نمیبینم. تا این همی جونی من آرزو ندارم. من فقط ای پروردگارم یک خواهش دارم که ای تیکایی که خودش مرا میتیه ای همون مرا بی نصیب نکنه. تمام مرا بی نصیب نکنم و من کوششم نمیکنم که یگان کس مرا نان بتیم یا مرا جو کنه تگ آسمان کبود من در پر جای فقط که تن نشنه و نشم. میدونید من از خانه‌های شما برعکس به جای غمگین شدن برعکس موتیواسیا گرفته ایستادم. قوت، نیرو، هر چقدر در حیات در زندگی شکرگزار بودن و دائما چی بگید
майда ҳак ризқ бошадам, як бурида як нонреза бошадам, ба ҳамон қаноат карда хурсандона озод зиндагӣ кардам. раҳмати падарам пияндарам дар таги подвал 21 рӯз маҳкам мекард. модарам дар лифаи изорш бридаи ан ҳами қаҳак нона буҷо када ай чиёи ҳамун тахта тела мекард реза мешид. ман 21 рӯз ҳами қанона ята мехӯрдум. мағз мехӯрдум, мағзи ҳамро мехӯрдум ки ҳамун хеле хӯрдум ки ҳам қартакам мисол қоқ нашава, ҳам жуд кам дард накунам. тамом ҳамура майда мехӯрдум то ана и рӯза расидам. ҳамин майда ки ба ҳамин рӯза расидам. ова чаконда медод чӣ хеле борун мезанад ки борун хай сахте бад мезанад. ма ова ба чакра хӯрдагим ба ҳисоб. ина и рӯзода омадам расидам. ҳозирам боша шукронаи худо агар 100 нози ниматам дошта бошам ман пар хӯрда наметавонам. чунки ҳам мисол дилам дар мекунад, ҳам баъд қуввати пархӯрира надорам. дигар наметавонам ё айрӯи асмаву зоб май наметавонам хӯрда ё ки мақсад ҳами одат шид мада. ҳамеша худам нафаҳмидам. ки агар ош биган оша ма беҳад ма таърифи ура қасами оша намехӯрам ки магар дилалиам боша мехӯрам. ана ки дигашо биган ҳам намакша мечавад ки нимати худованда. ҳайати шумо бо ош бисёр хеле алоқамандӣ зиёд дорад. ба ман як бор гуфта будед ки як қиссае ҳаст ошдуздӣ. хуб чӣ хел шудагӣ аст? ана қисси ошдуздӣ айгонӣ омадам бӯи ош задак мара. баъд гуфтам ҷо боша ки моро ғамгин кардед, иқа хамдонед акнун. гаштам нигоҳ кардам ки хонаи амаким меган вай раҳмати амаким буд. у вақт зинда буда гоқи хона меҳмон омдагӣ буд. баъд лаличара гирифтам рафтам пеши момам ки то мома ошум те гуфт ки ҳоли бира гуфт биши гуфта ай меҳмоно зиёдӣ кунад ба метем та мара ягон сухани бад нагуфта. баъд ман омадам синаш песонда нигоҳ кардам бирафтам гуфтам толи мара хеле гуфтӣ гуфтам не шом шудеса бад бояд ош дам бихӯра ку баъд бикашонад. одр омадан суҳбат кардеса буда май фурсат ма меёфтам рафтам гирифтамаш мо лата кадим лави дега қапидаму гирехтам бирафтам дари оғил рафтам. меҳмоно дарунда будам рафтам дега ҳуй кардам ки бӯи ош да сер кардам. ава баъд гирифтам ма фақат авқот ки гизида ки бихӯрам дар танам қошуқ доштаму баъд килонка доштам барои хӯрока дадриш андохта хина када ма махсус килонкаву қошуқ доштам дар танам. пастяне мегирифтам мегаштам қошуқора мегирифтам мегаштам. баъд ҳами қошуқаи лифаи бурукун гирифтаму баъдам раззадам то сер кардам хӯрдам. уша буҷо кардам ки уҷа биромадан додувой шид бо ма давидам рафтам пешум. ма хали хама қафо напартофтам ки мефаҳмам гуфта. ма давидам рафтам гуфтам чӣ гап шид гуфтам калу чагирӣ ба сари мара тов дод. гуфтам мара чӣ да мезанӣ? гуфт оша ки дизӣ? гуфтам охи ма як деги калона ма як гудак чӣ хеле медизам. баъд гуфтан кӯкне кофтан ки рафтан ай дарини охири говум ёфтан ана басатан ҳамон қаки ош хӯрдагим бо заҳрам шуд. шумо ҳам худатон як кӯдаки ҳамин хирачаи қошуқ яграм ма гирифт айдастам қапидана задана қошуқ ма танам гирифтан. қошуқи мара гирифти гуфта ози сон меган латои сафеди калон ки вай мара амакима занаш буд. ҳамура пӯшидам остинои калон шид. баъд ма як духтари ҳамсоя доштем шайхай фасо мекарду вале мӯҳи зиётӣ меган ҳамохали дошт. ура ма дизидам ай даҳани тарезашон дизидам дар калон кашидам ӯ картара пӯшидам рафтам зани ура тарсондам. ҳами зани амакима тарсондам бечора вой мега омад мекунад сонад худатон монанди рӯҳ кардед. охевара қаз кардам ки қошуқи мара дизид гирифта гайдасам иқа қошуқ ма мегирифтан ҷонум дар мекард дигар намефуридагман. баъд ура ма тарсондам омад мега ман давидам омадам дар омадам бо ки мега аҷинора дидӣ мегам
чалярина кажурафта мегум шикенестай дигар ба мо агар мефаҳмидем ки хеле мекуван у латҳома бо дая ҷобуҷо мекардам ман хелум ки хонамона намекуван ман ҳамаша медонист ки ман мекунам шуна бисёр мазун ҳамаро дастуме хеле кардам хеле даст торикӣ баъд маҳтоб шава не сиёҳӣ безеб метова кане ба қапидам барафтам хунаро куфтам ки латори уфтам ана ва задан ваи мара бисёр яке мезананд яке дӯстдорӣ мекунанд ҳамин хел гузашт рафт ҳаёти ман ҳамиши мон дига ина то 47 шигрунаи худо шигр ҳамин қаштам шигр ки на кишту на ки зиндагиро нишонам дод ҳамиштам шигр бояд ки мо аз ин қиссаҳо аз ин тақдироте ки воқеан буд ин мисол афсона нест ин як хаёлоти бофта нест ин ҳақиқат аст як ҳаёте дорад ки монанди як китоби аҷоиб шавқовар аст ҳам дард аст ҳам гирья ҳаст ҳам ханда аст касро ба андеша мебарад бовар бекунед мехоҳад ки одам ҳамин соатҳо ҳамихе танҳо ба худаш нишинаду фикр кунад ки барои чи аслан ба ин дунё омадаасту барои чи зиндагӣ мекунаду охираташ чӣ мешавад ман танҳо ва танҳо дар охир дар анҷом ҳаминро гуфтан мехостам барои тамоми тамошобиноҳое ки моро рӯпарӯ тамошо доранд бечоравор нола макун пеши зиндагӣ кон ҳеҷ гоҳ гӯш ба афғон намедиҳад чун шаҳсавор хезу ба зӯраш савор шав кин аспи маст тан ба заифон намедиҳад анехе мард шудан дар кор бинед чӣ қадр зиндагӣ сахт мушкил душвор гуфти худашон дар байни ахлот партов мозур як кӯча як ҷойҳои бегона душворӣ сахтӣ лекин шукр мекунанд ва танҳо ба худо такя мекунанд ман баръакс хурсанд мешавам одамоне ки қадр сахтӣ аст лекин писанд намекунанд сахтӣ шикаста мепартоянам хел это чӣ ки сахтӣ дафшав зиндагӣ мара шикаста наметонӣ шумо яъне ки нашикастеда не ман нашикастам ва нарехтам фақат парвардигора нигаҳ кардам худо ёротон бошад дӯстон медорем эҳтиром мекунем муҳим шумо хурсанд бошед зинда бошед